Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чолашан вешімдікі да қаға бойле мәлімат. Ватандашларының дистанцион қабылы онлайн низамында. Оны Гонолелері еслі башлы адамларға насыл ярдым ете екенлер. Ярым адамымыздың жәмелері 3 аптаға қапатылды, күтлевей намазлар тоқтатылды. Ахмеджет районын Шымхай көйіндегі жәме құрыжылығы не вақыт башланacak? Дешетлі ел қазасында зарар көрген Алина Темиркаева ярдымға мұқтач. Қырым Татар театры карантинде насыл яшай. Пандемияға қаршы тұрмақ. Қырымда әслі башлы адамларға ярдым етечек ярдым ағы чылышы башлады. Гонолелер мұқтажыларға енді мақсулат вейлежіларының бұрынжы қысмыны еткізділер. Ярым адамызда да насыл чәрелер бақыла. Коронавирустан насыл қорчаланмаға мүмкін. Бұақ талевхамызда. Годы есть жалобы какие-то на самочувствие? Ни одной. Нет жалоб. Вроде отсутствует. Сейчас мы по очереди проверим температуру. Коронавирус хасталығының тарқатылмасы себебінден енді стандарт олған сақлық тешкірівлері. Бөлі етіп, Қырымның ватан первер мерkezінде әслі башлы адамлардың evine бармаздан evvel hazırlanalar. Bu адамларға барачақлар янларына ашайт малларыны вейлячылар алалар. Олардың сырасында гönüllілер де бар. А люди, которые к нам обращаются, у них, как правило, нет людей, которые могли бы им помочь. И если это не сделаем мы, то кто это сделает? А нам не сложно. Şimdiki pandemiyanın tülükesine en birinci kart düşe. Aynı olar özlerine muhayet olmak gerek. Onların hafsızlığı için Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov avalesi boyunca gönüllüler ştabını yarattılar. Hepsi müracaatlar yardım ağına müracaat edebilirler. Onun numarasını siz ekranlarınızda görüyorsunuz. Мне хочется обратить внимание всех пожилых граждан на то, что есть такая услуга. Слава Богу, у нас в Крыму стабильная ситуация с коронавирусом, но мы должны работать на опережение, чтобы каждый пенсионер, пожилой человек, гражданин Российской Федерации, который проживает в Республике Крым, знал, что если нужна вам помощь, наши волонтеры готовы привезти вам лекарственные препараты, готовы привезти вам продукты питания. Gönüllüler pensionerlerinin evine girmeyler. Olar özlerini de kartını da tehlikeye altına kaldırmağa istemeyler. Ну, как отвлеченно слышала, что есть такая служба. Но вот сейчас, когда я сама столкнулась с этим делом, я просто не ожидала, что вы такие сразу оперативно среагируете на это, приедете. Большое вам спасибо. Şimdi yarımadamızda yüksek hazırlık seviyesi. Bugün 150 bin Kırımlı tıbbi maska elde etti. Sağlık Sakla Ветерлігі de 600 bin maska almağa hazırlana. Порядка 150 тысяч уже, это и Крым-троллейбус, это МФЦ, это МВД, ну, в общем, по списку. Затем, сегодня мы контрактуемся 500 000 масок по 19 рублей мы нашли, по 19 рублей, да, такое чудо. Затем еще 100 тысяч по 30 рублей. Мутехасыслар иммунетны хавилештірмеге чағыралар. Айнықса сағлам аят кечірмеге. Бөйле тәдбірлерінің бірі бұл баланс олынған ашайд. Ашларымыздың içinde С витамины olmak керек. Çoğunu биберде ve итбурундан пешірілген хошафта тапмақ мүмкін. Это полноценное потребление белковых продуктов. Обязательно необходимо употреблять молодому здоровому организму не менее 2 порций мяса в день. То есть это 2 приема пищи. Либо рыбы, либо птицы, либо красного мяса. Если мы говорим о людях старшего поколения, то порцию красного мяса необходимо снизить до 1 раза в неделю, но при этом количество мясных либо рыбных продуктов должно быть равно 1 порции в сутки. Kırım boyunca koronavirüsünün 7 adam hasta yapısı olup 1000'den ziyade adam teşkirildi. Ama yarımadada panika yok. Sakinler karantin rejimini kütmege hazırlar. Раз это рекомендовано, значит для этого есть основания. А раз есть основания, то здесь нужно сознание населения. И если сознание населения работает разумно, то тогда, как говорится, не ради красивых слов, а просто это все будет преодолено. Не паниковать. Конечно, если человек знает, что он часто болеет, и все, и очень такие болезни тяжелые, и иммунитет слабый, тому, конечно, надо меньше как-то осторожным быть. Все лечится очень быстро, очень технологично. 21 век на дворе, друзья. Думайте о хорошем, не думайте о плохом. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Эрвин Эмиралиев, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун.
Devlet Думасының мебусы Руслан Балбек ватандашларының бұрынжы ұзақтан қабылыны кечірді боле онлайн режимінде кечірілген еш пандемияның бағлы вақтын жетет бордар. Считаю, что довольно-таки коммуникации устойчивые. Мы, в принципе, отработали на высоком уровне. Все вопросы удалось рассмотреть. В принципе, по качеству, по характеру, по содержательной части ничем не отличается от обычных приемов граждан. Мебус ватандашларнен видео арқалы бағлана күн тертібанды адамарталарының ресмилештірілігі, пенсия стажының меселелері ве ибадет ханелерінің құржылығына айрылажақ топрақ кібі суалер тура. Мы практически по всем вопросам находим позитивные решения. Уверен, что вот те перекрестные коммуникации, которые на приемах удается создавать, используя даже в данном случае современные технологии, мы достигаем самого важного. Вот те пробелы, которые возникают между людьми и органами власти, благодаря приемной «Единой России», мы находим решения. Ахмеджет мемориятында гражданларының қабылы сыңғырлы олажақ. Бұл ақта мемориятының емек ве әлінің Ичтимай құру департаментінің мұдиры Диана Фератова хабиратта. Более қарар Ахмеджетте коронавирус инфекциясының дарқатылмасына қаршы алынды. Сәкенлер өз мұражатларына электрон почта ве Ичтимай ағылар ярдыманен йолай бөлейлер. Месле атына департамент сайтында көстерілген телефон бойынша да алмаға мүмкін олажақ. В настоящее время для того, чтобы граждане не потеряли свое право на назначение мер социальной поддержки, прием ведется по предварительной записи специалистами департамента в холле, в стеклянных окнах, чтобы ограничить максимально контакт посетителей с сотрудниками. И размещены ящики для приема почтовой корреспонденции в холле здания для того, чтобы, если человек хочет оставить обращение свое, либо просто получить ответ на вопрос, что не касается предоставления мер социальной поддержки, он может оставить свое обращение и получить письменное ответ. Қырым жәмелерінде жұма намазлары 3 hafta кечірілмейдек. Бұтын дин биналары карантинге қапатылды. Бұны Қырым ве Ақяр мұсылманларының муфтесі Хаджи Эмирали Аблаев айтты. Тafsilatlарны Мухаммед Зикиряев біле. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. Бұтын жемелер бошалып қалды. Рамадамаздың мұсылманларына күтлеви тәдбірлеріні зәрет etmekten қычырмаға çağırалар. Bütün Kırım'daki olan camilerimizde cuma namazları toxtatılacak, kapatılacaktır. Çünkü en çok insanların yüzlerce, 500'lerce, binlerce insanların toplanan bir yeridir. İşte bu sebepten, bu hastalık sebebinden cuma namazlarımız 3 haftaya toxtatılmakta. Қырым мұсылманларының муфтисі cenazə tədbirlərinə də maksimal alda qısqa və bütün təhlükəsizlik qaydələrini uyub keçirməyə tövsiyə etdi və adət olğan av beruf, nikah və toy tədbirlərinə də kirəyə almağa çağıra. Cəmiyyətdəki imamlar vatandaşlarının laqırda etib bütün tədbirlərini evlərdə keçirməyə rica edəcəklər. Cəmiyyəyə kelməsinlər adamlar. Ne için? Çünkü biliyorsunuz bir hastalık var. Bütün dünyanın haber keti. Dünya pek kişkine oldu. Yani da biliyorsunuz her şeyden hem haberimiz var hem de bir başka uzak yerde çıkan bir şey. Tez bir malde bizge de gelmesi mümkün ve dinimiz boyunca bakımız vakit bazı şeyler bizim kolumuzda değil ama bazı şeyler bizim kolumuzda ve biz kolumuzda olan şeylerini yerine getirmek gerekmez. 12 aprelgece qala medresesi de çalışmayacak. Gerek olsa karantinine devam edecekler. Elinizden geldiği kadar, imkanı olduğu kadar evlerden çıkmamak, çıksa da gençlerimiz çıksınlar dükkanlara, pazara alacak, aşıyacak, içeceklerini alsınlar. Kart olan analar, babalar, dedeler, bitaylar mutlaka evlerden çıkmasınlar. Çünkü eşitliğimize ve aldığımız, gördüğümüz malumata göre en çok tesiri olan kartlarımıza, onlara tez vakitte ulaşan ve geçen bir hastalıkmış. Cumhuriyetimizin sakinleri muftinin tavsiyelerine kol tutalar. Toplanma gerekmiyor. Bana karar çıktı mı sabır edin, namazların üde yapıp durun. Camilerge toplanmayıp, balaban toplaşı olan yerlerge de
қайталып бармамасына чара тапмақ керек. Дуалар olsun ve sizin de aytkanınız gibi işte nikahlar, başka toy meselesi olsun, Mufti Beyimizin de aytkanı gibi bunlar ertelenmesi gerek. Yani bu aralarda bunlar yapılmasa pek daha doğru, düzgün olur. Tabii kiçkine bala doğana vakit at koyma meselesinde imamlara herkeske tembihledik. Öyle bir mesele olsa ve babası adını koyup olmasa o zaman imamımız maskesini kiyip bütün işte temizlik tedbirleri ne varsa onları alıp o şekilde o merasimini geçirmeye tırışacak. Kırım ve Ahyar musulmanlarının dini daresi bütün Kırım sakinlerini maksimal şekilde muqayet olmağa çağıra. Muhammed Zikriyev, Vitaliy Golubov, Arsen Fukala, millet için. Кырым Cumhuriyetinde коронавирус hastalığı için yüksek қавсызлық режимі көрсетілді. Чешут күтлевет едбірлерінің өткерілмесі яса қытылды. Кырым Татар театры карантин деварыны насыл кечере. Актерларының iş графигі деніштімі yoxmu? Bunu Naciye Isayeva біле. Театрге кіргенінен тек сүкінетлік ішле, сержілер де жоқ. Қаршымызға шыққан сойы бөлек мұйсысенің қадимы ола. Бөле ал медени меркез үшін пек сирек әдіседір. Кырым Татар театры карантин режиміне бүтінлей riayet ете. Қолар дезинфекциясы ve сержілер одалары эркун ювыла. Сотрудники очень ответственные. Они каждое утро приходят, меряют. Даже те, которые дома уже измерили, ведется журнал по измерению температуры. Каждый подходит, пишет свою температуру, подписывается и идет работать в хорошем настроении. Endi kıyın çıkışlarının repetitsiyasına çokça vakit var. Xadimler bu rejimni medeni karantin dep adlaylar ve seyirciler sanatsız kalmayacaklar dep işandıralar. Сейчас у нас идет репетиционный, плодотворный репетиционный процесс. Конечно же, мы скучаем за нашим зрителем. Вот просто мы с нетерпением ждем вот этих встреч, свиданий с нашим любимым зрителем. Bedi reberler, artistler ve Mümüriyet Terkabı teatrının bütün iç kolektivi çalışan Şımdı Jan Batismalerinin Tartuf adlı spektakline hazırlık kete. Aprelinin 10'unaca planlaştırılan epsa spektakler başka kunge geçirilecek. Biletlerinin parasını çok sına kaytardılar. Vaktında yetiştirmegenlerge ise onlarını iş başlanmasından son değiştirecekler. Karantinden son olacak repertuarını teatr ozunun resmi saatinde tercih edecek. Naciye Isayeva, Rafael Vahidov, millet için. 1 майға қадар сквернің территориясы темізленecek. Июнь айында ise Merkezi Bazar yanındaki 5 katlı binanın oğu abadanlaştırılacak. Böyle etap Ulu Uçuca Methan Sultanға koyulacak abedege ayrılған yer abadanlaştırıla. Bu haqta bugün Devlet Şurasının müşaveresinde haberattalar. Tafsilatlıca Elmasa Blakimova bile. Kirova Caryası ve Pionerski aralığı arasında yerleşken skver ticari noktalarının ve reklama toxtalarının doldurulgan. Ama may sayısında bu yer endi temizlenecek. Bu haqta bugün Şehir Şurasının müşaveresinde haber ettiler. На сегодняшний день там находится 5 объектов несанкционированной торговли. Они будут демонтированы добровольно. Люди получат компенсационные места, и они будут размещены на других территориях. Кроме того, будет проведена работа по обрезки деревьев, то есть переведем в порядок те деревья, зеленые насаждения, которые там находятся. Ahmetхан Sultanға bağışlanған bu ebede onun adını taşınған meydan yanında yerleştirilecek. Anda skver артындaki 5 katlı binanın ok tarafını da yanılatacaklar. До 1 июня, согласно дорожной карте, будут проведены фасадные работы для того, чтобы выдерживался единый архитектурный стиль. Abediyenin eskisi da geçken yılı barde tasdiqlagan edi. Granit piyedestalı üstünde uçucunun tunçtan yasalgan 4,5 metrelik abediyesi yerleştirilecek. Arkasından görüngen kayalar ise kanatlarının timsali olacak. Muhalifinin fikrinde göre bu şey Ahmethan'ın kavi iradesinin timsalidir. Abediye koyulgan son skvernin territoriyasını da kenlikte bileler. Есть идея расширить этот сквер как военно-патриотический. Считаю, что у нас есть все возможности, чтобы сделать это центром притяжения всех патриотических сил Крыма. Постаментның ясалмасына 3-4 ay kete bile bu balaban müddet degil. Onu Karaman'ın 100 yılığına yetiştirmege isteyler. Abedeni ise 25 oktyabr günü açmağa planlaştıralar. Elmasa Blakimova, Vitaliy Golubov, millet için. Ахмезет районын Шымхай көндегі жәмек құруcılığına 20 сотка топрақ айрылды. Ерлі сәкенлер бұл вақаны 10 yıldan зияде бекледілер. Евелері район мемориеті тарafından бір қач варианты теклиф етілген адам.
С точки зрения логистики, один из самых удачных земельных участков. Кстати, прежним руководством этот земельный участок также рассматривался, но, к сожалению, нам рассказывали о том, что данный земельный участок имеет некие обременения. Что якобы здесь инвестпроект после определенных проверочных мероприятий и с учетом уже четкой позиции и администрации поселения, администрации района. Вопрос находился весь этот период по итогам выборов и сформированием органов власти под контролем главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. Вот сегодня мы вышли на такой результат. Мушавере девамында иштиракчылар ишлер бежірілежек мөдетке уйғын юл харитасын имзаладылар. Ондан соң территорияны абаданлаштырачаклар, темизлейчеклер, керекмей осумлеклерны кесіп алачаклар. Сегодня глава республики уделяет для этого большое внимание. Для него и для нас нет у нас разницы. Все жители Крыма это одинаковые. Всем надо условия создать, независимо от вероисповедания, мусульмане или христиане или других национальностей. На сегодня нашли понимание, нашли альтернативное место. 2020 октябрьнын борынде жаме құрылачақ топырақ Қырым вәқияр шері мұсылманлар идаресіне берілежек. Şimdi hayırlı olsun diyeyim. İnşallah bu toprağa müftülükün balansına verilir. Camimizin temeli atılacak. O zaman bayram yapacak. Bütün insanlar için buradaki yaşayan, bütün Müslümanlar için, herkes için hayırlı mübarek olsun diyeyim erteden. Geleceğimiz parlak olsun. Чингис Якубов президент янында çalışkan Milletler Ара Münasebetleri Şurasının azası oldu. Fevzi Yakubov adına üniversitetinin rektoru aytkanına göre başta o yarmadamızdaki Milletler Ара Münasebetleri asasında cemaat teşkilatları ve icra hakimiyet arasındaki münasebetlerini doğurtmağa tırışacak. Rektor bu mesele birçok problemlerini sistem şeklinde çözmeye yardım edecek dep bildirdi. Бүтін қырымлыларының, қырым татарларының ве мұнда яшаған эпізі кішік этносларының хайрана ярajak иш құрмаға планлаштырам. Чингис Якубов Қырымның büyük milli medeni muhtaretlerinin temsilcilerinin görüşmege planlaştırdı. Onun esas maksadı prezidentke endi Şuranın gelecek oturuşunda objektiv malumatını bildirmektir. Да бір мұйым меселе ярамадамызден бағлы малымат қамачавыны бозмақтыр. Қырым бұл медени қазинедір. Бұл тек Русияның дегілді бұтын дүнияның вариятыдыр. Оның үшін біз бұл санкцияларының бағлы вазиетіні дыныштырмек керекміз. Алина Тимиркаева палы реабилитацияға мұқтач 4 ел велсі қысчы қапансыздан yol қазасының іштіракчысы олғанада. Ең ағыр зарар башына келді. Шынды о төшекте ятта. Алинаның ана-бабасы қызны толу аятқа қайтармақ үшін еледен келгенін япалар. Сойсыплары, достары ве первасыз олмаған адамлар да ярдым етелер. Ләкин бұл паралар етішмей. Тәфсилатларына Айша Шулакова біле. Вот так. Давай, не стесняйся, не стесняйся. Давай. Что ты? А ты головочку хочешь? Давай так. Вот так вот. Алинаның эрсабасы тедавилев беден идманларından башлана. Адалелерінің растяжкасы ве массаж. 4 ел керекли процедураларны қызын бабасы Эрнест Тимиркаев өзі япа. Алинаның яшайшы бұл вақшы қазада алынған хасталықнен күрештір. Утром у нас получается ЛФК. Это уходит у нас время где-то часа 1,5, да, на физкультуру. Бұл вертикализаторны Алинаның бабасы өзі ясады. Офуал реабилитациясы үшін япылған. Оның ярдымынен қыз тұрып ола. Оқан айлануы ве аш азым улмасыны ейлештіре. Нефес ве қан басымыны еріне кетіре. Часа 1,5 стоим. Вот так мы встаем. Она расслабляется полностью у нас. Все, не бойся. Вот так вот. И там через, скажем, полчаса поднимаем все выше рынку. Бұл ресімде Алина 15 яшында. Аят север күчілі толы қыз екім олмаға арзу етеді. Ләкин бұл істеклер қазадан евеледі. 4 ел евелсі Алина евге мектептен қайтқан вақытында ел қазасына оғрады. Оса қалды, ама башына ағыр яраланды. Вот за 4 года набралось вот столько у нас бумаг всякого рода. Это и выписки, и счета из клиник, и другая документация. Алинаның ана-бабасы қызны нормаль аятқа қайтармақ үшін елінден келгенini япалар. Ойынды бірқач курс реабилитацияны кечті, музбет нәтижелерге Челябинск хастаханесінде ирештілер. Видите, она как выгибает руки. Такого у нас не было. Вот она даже сама это делает. Вот. До такого положения. А то у нее были руки вот такие вот.
Ләкин тәдәвилев бу узун ве паалы процесс. Сойсоплары, достлары ве первасыз олмаган адамлар ярдым этелер. У нас восстановление идет очень медленно. В связи с нашими травмами, травмы были очень серьезные. В начале, в самом начале, ведь врачи вообще не давали нам даже шансов на жизнь. Но мы выкарабкались, мы победили, и мы идем дальше. Изменения есть, конечно. У нас Алина стала более эмоциональной, она улыбается, она понимает положительные эмоции, понимает отрицательные эмоции. Она узнает нас, она пугается чужих людей, переводит взгляд, если она раньше взгляд не фиксировала, не переводила, сейчас это есть, она смотрит, она оценивает, кто к ней подошел. Оценивает ситуацию. Невбетеки реабилитация майысайына белгиленді. Бұның үшін Темиркаевларға 200 000 рубледен зияде пара жимақ керек. Спасибо людям, то, что нам помогает опять же. Мы без вашей помощи, никак. Хочу поднять девочку свою. Это у меня мечта, и я верю в это, что мы ее поднимем. Хоть что-то сделаем. Да, доченька? Алин. Реабилитация курслары бу Алинаның сағлам келечегіне имкандыр. Ярдым қолыны еркес узата біле. Тәфсилатлы малюмат ве банкларының реквизитлеріні экранларыңызда көресіңіз. Қызның ана бабасы ярдымыңызға ишана. Айша Шулакова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қырымда Рифат Чубаровға қаршы жинай іш ачтылар. Русияде сақланған Меджлесінің башыны 2014 февраль айында Қырымның юқары шурасы янында юз берген қалабалықларының тешкіл етілмесінде қыбатлайлар. Бұақта Русия Федерациясының Тетқиқат комитеті қабиратта. О вақыт Чубаровның ве оның ярдымжысы Ақтымчегозының тарафдарлары мебусларының отырышыны боздылар. Ортаға шыққан чатышмада ерлі сәкенлер зарар көрді. Чоқылары чешы тағырлықта яралар алды. Екі адам әлі қолда. 2017 сенесінің сентябрь айында Қырымның юқары махкемесі Чегозны 8 ел апскем акуметкен ада. Чатышмада Меджлесінің дегер азаларыны да қыбатладылар. Бүгінгі күнде ярмадамызда вазиетні дестабилизациясына изін бермемекіші алып барыла. Малие доландырыcılarını яқыладылар. Олар банк қоланыcılarının шақси кабинетлеріні бозып, пасапларından параларını хырсызлайдылар. 30-дан зияде доландырıcı devletінің 11 регионында бұнен бірлікте Қырымда çalışайдылар. Олар 90-дан зияде интернет дүкені açып, алымаларını саттылар. Группаларының бірінде кечірілген тынтуф нәтижесінде алтын күлчелері ве наркотиклерден ғайры $1 миллион ве 3 миллион рубле сақтевестикалар ве атта қанун қорыжы органларының қадимлеріне айт шәдетнемелеріні таптылар. Шымды 30 доландырыcı апске алынды. Қысқа қаплама янгын себебі олajaq еді. Вақа бүгін күндіз yüz berdi. Мезжеттегі evlerinin бірінде электриктелер яны башлады. Evнің таванından шыққан түтіні құмшылар көрді ве дерал ev сәйіплеріне хабер еттілер. Позвонили, сказали, что крыша дымится. Приехали, вызвали пожарных, старая проводка загорелась. Особого пожара не было, тлела на крыше опилки. Скажите, пожалуйста, через какое время приехали пожарные? Буквально, наверное, минут 5-10. Очень быстро приехали. Янгыны екі машина сондырды, зарар көрген yok. Себеплер огренілі. Қырымның шерлері арасында екадане оңайтлы электротрен қатнайжақ тренлер Эркун екі рейс япажақ. Олар Ақяр ве кезлеп шерлері арасында қатнайжақ. Ибақчы Сарах Мезжет ве сақ шерлерінде тоқтавлар япажақ. Сондыраққа қадар 2 саат 40 даққа ішінде еті бармаға мүмкін олajaq. Yol fiyatı 250 ruble. Епсі вагонларда микроклимат системасы бар. 11 апрельде Сәхмезжет кері треннан ешке тұшырылмесі планлаштырыла. Әрекет әтіже тәркапны янлатып біз тренлерімізні мақсус дизайнны ишлеп чықардық. Бөлі янлама тек ерлі сәкенлері дегілді Қырымда аратланған мұсафірлеріні де қуандырajaq. Дизайнды ярамадымызның құзуси темсаллер ишлетілді. Дeniz юнус балықлары ве чағала құшлары. Билетлерінің сатылы башланмасы ақта хабер ве яңы маршрутларының жедвелі ташыжы компаниясының сайтында дерчі олынajaq. Шымдада қаға бұл епсі хаберлер кележек ең мұзны 21 бұчықтаққа чырманасы қарлақ шымлар.